ole masa in thlir tu te kalo lom le vek chewa tu chuma chuan hei news poimo tak mai a omreng maya tu la ya hian news poimo tak hi achol man meu lawani hei tu na kan en lai po hi Mizoram news in aron tarlan kha ni ya Burma bike kan ti mai 125 kan ti mai kenbo 125 ang chi kha Burma RALTLAN te kha ni nan lo keng lut na sakhop maya lunglei lampanga chuan man la ngal riap mai ni hei kan en ho do na ti kharin dan phallo mo rampon atagin bike te lir thai sang te aron keng lut sur ni ya chu alo tam viawani kan sir chho photang Mizoram news kenbo 125 ake thon sakani April ni som pakua Lunglei Police te chuan sub headquarters me Lunglei le MZP le MSU te ne ni som pasari thali sa ni som ni panga a RALTLAN te ta na awareness le Mizorama an om chunga an ti tur le ti lo tur an hril hriat kal zela nimin ni som pariat thali sang ni som ni panga khan Lunglei khopui chunga kenbo 125 bike ke an thon ani kenbo bike ke an thon te hi RALTLAN ten Myanmar atanga anaron lupui ni in nimina ake an thon zong chu somnga panga ani Lunglei Police te hian khopuya bul an tran phota thingtlang lama an chun zom zelang RALTLAN te kenbo bike manga du a an vei vak chu thati ani lo baka dan lawa foreign lir thailak lu hi dan in a phallo shrim ani bike nei tu te hi thu buai siam sak an ni lawa an ming le veng chin sia sak vek ni in Myanmar lama an hodona police station atangin bike ke hi lak let hei ani thu hrin an ni heron tia hei hi enge Lunglei Police te an ti thakhop maya ani ta ka chuan hei Mizoram chunga te ponia rules rang traffic rules kan ti te hei license nei lo tiang chi te document clear lo tiang chi te tuna phe chuan in pollution ti te thlengin ania khatinga po khan sarkar thar hi strict view to ania khating la ya khan heting anga foreign bike kenbo 125 kan ti a then phe chuan in 125 an tiang chi kha alo tam view mai hei po hi Lunglei kho chunga chawani a thingtlang khuwa te ramri nei kan tiang chi ate hian eng angin nge atamang film khurangai khop mai hetiang chi hi dan lawa la ka lu ang chi te po i hre ve de wong ni ching tam vak lawang kan u nau te pon ti la kha kan in ngen duan ni lo chuan ho de wa hian ril ru koi le ril ru sual alo chua phei chuan a boi thak nuai to thin ne chu wang chuan ni hei tu na Lunglei Police te po hianin Burma u nau te hi an huat wanga heting anga an bike ke te thon sakhi an ni mi lawani ti ha kan hri tanga ya heta dan angin kal du phei se chu tura an tiang ni ne lo hian khong takin mobile force an ti ngei po nga yang hamaro chu kan u nau ten ni an ti thina wang hian Burma an ho chho dora an lam le thayang an ti le vekani chu wang chuanin heti ang chi dan phal lawang chi hi tu ma hianin ti zel to lawang u ti zel du na thinlung te po kha kan lo la pu ni pon i pei bo ram ang u kan sa vai ta na ni ti kha kan soi lok duai po ni sela hela ya ron soi hi kan chiar non le lokang kenbo 125 a ke thon sak Lunglei Police te chuan sub headquarters me Lunglei MZP le MSU te ne ni som pasari thali sang hi som ni panga a RALTLAN te ta na awareness le Mizorama an om chunga an ti tur le ti lo tur an hril hriat kal zela nimin ni som pariat thali sang hi som ni panga khan Lunglei khopui chunga kenbo 125 bike ke an thon ani kenbo bike ke an thon te hi RALTLAN ten Myanmar atanga an ron lu pui ni in nimina ake an thon zong chu somnga panga ani Lunglei Police te hian khopuya bul an tran phota thingtlang lama an chun zom zelang RALTLAN te kenbo bike manga du a an vei vak chu thati ani lo baka dan lawa foreign lir thailak lu hi danin a phal lo bokani bike nei tu te hi thu buai siam sak an ni lawa an ming le veng ero chin chia vek ni in Myanmar lama an hodona police station atagin bike ke hi lak let thei ani thu hril an ni aron ti helaya ron soilai hi RALTLAN te kenbo bike manga du a an vei vak chu thati ani lo baka dan lawa foreign lir thailak lu hi
dani na phal law ani aron ti la hi poimo khop mai hei hi du na muna India ram register ni box si lo mo foreign bike ang chi te lak lu te khatinga a then phei chu enge thil thalam pang ti nan ni lawa a thalo lampang sem kwal na an lo man phei chuan poi viau thina chuwang chuan keimani kan sahim na kan lut ani to chuan in lom hlia mai ang u thil dang engemo nu tel treu te ken tel treu kha itum lo sham ang u chu kan zawai tan thil thazo ka di dor ani ti kha ka hria tanga yani Lunglei Police te an che thakop mai Mizoram khosang a hian atam viau porinoma engza tak nge laman zel don khopui chu an dap hotar chumi nuwa ti khanin thingtlang lampanga te po an chuan don niom takania police lampang te thu nei tu ten man la zel tura po nga yang so hei tura kan mulai hi kongpuya thil zuar le haron ti hei hi in nial na atam khop maya helaya thil zuar thang sum dong regular deuh hi chuanin tuna MC how tu ten thil zot na tura min ruaman sakhi mun hi kan hral thei thlot lo ni ni lenga kan lak lu pok ha jingkar khata pok kan lalut meu lawa ti khan an mangang hle kha ni ya kong te pok khan block hier kha ni chuwang chuanin hei kong puya in zuar le pop mai hei hi MC how tu ten engtin nge ron ti don thuan la ron chhual lem lawa chuwang chuan boi thla khopang poni se kan share zoyang Mizoram News kongpuya thil zuar le April som pakua Aizawl Municipal Corporation MC in an phalo awanga Aizawl Temple le Aizawl Tennis Court in kara thil zuar te hun engemot sen an thut lo nuwa tukin ni som pakua khali sa ni som ni panga khan an thu le ani bengwarna thu don danin thil zuar te MC in an thut na mun tura arua man MC multi complex lir thei da tu ten an lir thei an lak son lo awangin thil zuar te hi an thu thei lowa hei wang hian konga an thu le ani lir thei da tu te hian lir thei da man an choi ve tho aron ti a hei hi nia pui chho viau me ka he thil hi ami tam tak sum dong tam tak helai kong sira in phau tam tak khan tuna kan om nei kan hral thei thot lo ni ei zon dan kan mang sia angai na om lo lom ti khan an lungoi lo khop kha ni ama chu he tu chuma hian engwanga kongpuya in zur nge an mi kan ti chuanin thil zuar te AMC in an thut na mun tura arua man AMC multi complex lir thei da tu ten an lir thei an lak son lo awangin thil zuar te hi an thu thei lowa hei wang hian konga an thu le ani lir thei da tu te hian lir thei da man an choi ve tho aron tia khalai poina po khan then khat chun van lom don em ti khan ri ru lo langa kongpuya hi chuanin hei thlaka kan hmuwa po hen an hral thei mel khop men bor le lui niom takania chuti rolin mi then khat te henglaya chome zuarani tin thu te ti mai ang khang hau kha a then chu multi complex antia hianin anla zuar thau mai ati khan MC how tu te thu chuak za tak khan an la thu ve ram ani an hral thei le thei lo kha chu thu sana lo da tai la chu wang chuan MC how tu te hian angtingen man lak don helai kong sira hian an thu tir le mai angem nge ria helaya kong sira thu te hi engtina moni tak hianin aron ti mai angem thu nei tu te hian ti thleng khan rilwa lang lo thei lowa again mu dan lo soi ve shim shimula jingkara po khulaya kan thu chuanin engma po kan sel lo ti te no ma a thenin ni lenga kan lak lu kong sira kan thu ta kan lak lu te kha helai tu na thut na tura min rom han saka hi chuanin angai na om lo ani engma kan la lut ngai lo ani an ti te kha om ani kha tiang khleng khan an ri ru po abuai map ani khalai poina khanin enge in mu dan he tianga an thu chho le nga thi ti lai te po kha comment la ma khanin lo thai lang vele shim don nia chon hai tu na kan mu lai hi hotel le restaurant a zoo an man aron tia Mizoram News in aron tal thau kha ni Aizawl kho chunga hotel le restaurant chang kang de udewa khanin zoo lo kalpui mek ni omani kha an man cheu mai ne hei po hi in hil na tam chole khop mai a thenin enge ZPM in zoo an kha zalen don lo man zur don lo an tigen man le si tiang chi te mudur kha tam vel waning po ni se
kan siar potang Excise and Narcotics Department EN&D chuan an social media account na April chang pakhat sang ni sumni panga khan thuam pui le Falkland veng huam chhunga hotel le restaurant sang an endikna zoo le akai noi chi sang engemaw zat an man thu an tar lang ani EN&D talan danin hotel le restaurant te hi phalna license tel lawa zu zorna hmun niarin hlel ani awangin an endika Zuman sak an ni awang hian Mizoram Liquor Prohibition MLP Act noya thubuai han ziak lu tani aron tia hi tam takina an soina kharai to khop maya RV vela thingkang mire thaite te na an zu zorte hoi takiran mana natinge aizo khochunga dor changkang deuh dewa zu sial deuh an zor hi an man vengam mielo tiang chi kha atam mai ne natira rangvam wala chumi khami chun mana an zu siam na te an ti chia a tin diu saron tarapeng hian tuna kan karon soi chia kha comment na then khata hianin motor hi om teu zelane hotel changkang le restaurant changkang deuh dewa zuman tau hi vaingam vero se ti kha atam view thina kha atakin thunei tu ten ti hian an bo zui ani lomom khop maya kan chiar non le zoyang hotel le restaurant a zu an man Excise and Narcotics Department EN&D chuan an social media account na April som pakhat sani sumni panga khan thuam pui le Falkland veng huam chhunga hotel le restaurant sang an endikna zoo le akai noi chi sang engemaw zat an man thu an tar lang ani EN&D talan danin hotel le restaurant te hi phalna license tel lawa zu zorna hmun niarin hlel ani awangin an endika zuman sak ani awangin Mizoram Liquor Prohibition MLP Act noya thubuai han ziak lu tani alo tia poimo khop mai he thil hi midang tuna ron soi area hei thuam pui le Falkland veng huam chhung ni lem lo a veng sang hotel changkang le enge restaurant changkang deuh dewa zu sial ang chi te kol in lo hriani chuanin lo soi ula na poimo viawani license tel lawa zuar an ni ngat thei kha chuan anga thu buai rit takan or thei dai ani ti kan hri tanga ya tuna hei ZPM kalphung tharin vung takin thei chena zu chung changa ruah manna tharate ron siama kha mi tam tak chuan kan hriat ari noma chumi ni wang chuan zu chung changa te po hian mi puinol pui te po hi kan riru kan man thar te kan har thar te po ni na chul chho viau dor ni ti hi langrang mai ani lo chuan thalai tam tak abikin hei kumsom thuma tanga kumsom ne inkar te zungol ve kan ti te zu wanga boral kan tiang chi te an tam to mai ni chu wang chuan thei chen chena chuan in thunei tu te na ma an langa mani chuan lo soi sel mai lo wa kan lo support kan lo back up tlat te po hi kan ram tan thil thazok a hring thei dor ani ti kha kan hriat anga ni nge ril walan dan shim comment la ma khanin ai lo thailang vele top do ne kan du tok le potang